Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado kayo kadi asan kayo nga agkapi, tatang? Sa aray, mayla anak kaon. Agawid na kaon. Nasapa pa yung tatang? Agawid na kaon sakbay paya sumangpag tinalaing nga asawam. Aging ga kadi itakit kagurayo ti asawak, tatang? Ay nawao, saan ka dayan ay magakken ka? Diyak kayat ti manugang agtatakaw? Nagbalbaliwan ni Jojo, tatang. Ay, awan lat amaw anak kaw. Awan mo ti makita ka pa nagbalbaliw ken kwa na. Sa dino tinaggapuam si ka Jojo? Di talaeng may labag. Ay nawaw, sa dino adita? Di mo ibaga nga damanan inaramid mo akalukwan? Si kakit di mo't bakit? Kalukwan na tago say. Apay nga rod akas ta tilangam. Sapay, adda sugat iti rupa ken tumang mo. Naan ano dayta? Ibagam tipod no, tano saan maturog kay Jarwar? Ay, relax ka di lang, bakit? Agtugaw ka na mga ta. Ada ginatang ko nga pagsangwan ta. Agpudno ka man kanyak, Jojo. Ada samot man ang biniktimam. Di ka nagsaludsod. Agtugaw ka kideng ta pagsangwan ta tilitsyon manok aginatang kaw. Sa dinaw ti naggapan nila kay mo iti kalman. Mayla anak. Dayta ti jakam mo, tatang. Nakita ti sugat iti rupa ken tumeng na iti limabas iti paraangan mi iti kalman. Di namat nga ron ibaga no nakaalaan na iti sugat na, tatang. Komporminto met nga may ti papapanan na. Nalabait nga damanan ti kalukwan nga naramid na. Di kay kumaagsaw akas ta, tatang. Di mo kanunungan ti kalukwan ti agtatakaw nga asawa manakaw. Agbalbaliw to ka di, tatang. Mas dawak matkan ka, ta maanusam ti kasta klase ti asawa. Lusyak ay jak kaya ti manugang akasta. Mangibabay. Ay nawaw, apay analiday ka anagawid, Carlos lakay. Anda parikot, Susana bakit? Ha? Anya day chay? Naksayanan ti taraken ta kaldeng. Anya? Inulit-ulit ko binilang itay talaga kurang. Ay na, amangan mat no adalaang di ta igid-igid lakay. Nga ta, bakit? Makita tayon tulat ta ka day. Saan na nga ta tinakaw? Amangan kit dinuin lako nagaya mo ni Jacinto. Uno amangan no pinartitan. Jay na dramag ko ang mapukpukaw ti kaldingyaw, Carlos. Saan pa ya sigurado na nasita ang atapag at tinakaw dan? Ay nawaw, sayang mait. Sapay duha ti mapukpukaw na na. Ay ti kulay ti kaldingyaw ang mapukpukaw. Brown na na. Aguray ka. Adakat nakita ka kalding aguyod-guyod ni Jojo di napalabas sa lawas. Anya? Brown madlaan ti kulor na. No kasta. Talaga tinakaw na ti kalding may na na. Ay, sana ka sigurado no ni Jojo tinangtakaw. Ngam sigurado ak nga iso di nakita nga daguyod-guyod na akaldeng.
amin ken ka Susana bakit talaga tinakaw na ti kalding ta. Asino nga itinangtakaw? Ni Jojo tiyang tatakaw bakit. At daw witness ka. Ha? Asino ti witness mo, Carlos? Ni Nana Sita. Nakita na ni Jojo nga daguyod-guyod na kalding hindi napalabas sa lawas. Anya? Dahil tatipod no bakit. Ang saan tayo asigurado no ti kalding taday chay lakay? No siyak. Sigurado ako ngay so tinang takaw iti kalding ta. Umanayon tinaibaga kanyak ni Nana Sita. Ay, di ka agdardarasudos lakay. Di ka agpabasol no kurang ti ibidensyam. Kaslao kailangan ken ka. Ure mapukpukaw ti dua kalding ta. Saan akas talakay? Kaya't kulaang ti makasigurado. Kasaritak pa'y nga umuna ni Mayla. Sigurado ang matulungan na ta. Anya ti kuram Sita. Mapukpukaw ti kalding la Carlos ken kapitana. Wen, bukto. Kat amangan no ti manugang mau ti nagtakaw. Ay nawaw. Ada ka di pamanagdag yaw. Nakita nga daguyod-guyod na kalding idi na minsan. Awan ti taraken da kalding, saan ka day? Naglukon na siya tao. Talaga siguro wasaanan ngagnakam. Kasaritam tuman di manugang mo. Amangan no ibaga na ti pudnuken ka. Sapay nalaing na siya ngaglibak. Ada ak maawitness no bilang. Kasaritak daw ni Mayla. Isuntulatan ti mangibaga kanila kay na. Ay, narigat ay. Sigurado aguraan na ti manugang kaw no agsauak. Sa paisan kami mo't nga okay iti day siya adjudyaw. Jaman nga minamaw ka ni Mayla. Isu pala ang matinakiasawaan na. Ada ka na ni Jojo, Mayla, anak ka. Ada na panan na tatang. Apay ka di? Nadamag mo ka rin ti may papaniti kalding na kapitana ama pukpukaw. Kalding? Nilakay mo ka no, mati nakita ni Sita nga da kalding aguyod-guyod na. Anya? Kasaritam tao ti asawa. Nagluko na ti tao. Kalding pala ang kapitan at pinuntiryan Ay, agsagana day dyan, Jojo kanyak. Talaga anak ka baba, hindi kas tangar aramiden na. Kung nagtumot nga may na sinaamiday, ang di nakmat pangpangag. Nagkarimat kanyak ngagbalbaliw, tatang. Kahit itangay, adda ka day nagbaliwan na. Istoryaan nyo man kanyak no anya tinakita yun, Nana Sita. Ay, nilakay mo, Mayla. Nakita nga daguyod-guyod na kaldeng, hindi napalabas nga aldaw. Saan nga nga iso day dya, iti kalding da kapitana, mapukpukaw? Sigurado kayo ka di ani Jojo nga asawak tinakita yun, Nana? Ay, uwan. Sigurado nga iso tinakita. Ay, nawaw. Isumat lagayam nga adda sugat iti rupa ken tumeng na idi na minsan anagawid. Hey, narigat at talaga no kasta di asawa. At adda ang gumura ni tatang ken kuana iti kastangar aramiden na. Hey, mawatak mo ni tatang mo, Mayla. Ay, uray siyak mat. Yak magkaya ti manugang tatakaw. Naimbaglangan ta nasalaw ka dito'y dalan, Mayla. Saanan ang masapol ang mapanak iti ayan nyo? Ada ka di ibagayo, kapitana? Wan, maipapan iti dakas nga aramid nila kay mo. Ay, pasensya kayo na, kapitana. Diyak amo ti may papaniti day tabanag. Saan ko pa'y nakasarita nila kay ko? Mano ka di nga minan akalding nyo ti mapukpukaw, kapitana? Dua akaldeng, Mayla. Agparikot nga ron nila kay ikaw.
Plano na ngamin nga ilako day di akalding ita a Disyembre. Inununaan damatan. Kasaritak to nila kay ko, Kapitana. Numan pa'y tapod no nga iso tinagtakaw. Siyak ti mismo amang itulod kan kwa na ija barangay hall. Agyaman naklaunay, Mayla. Awan na nyaman na, Kapitana. Saan ko akanunungan ti kasta nga aramid ti asawa? Kumusta nga, Susana Bakay? Nakasaritam ni Mayla. Wan, nasalaw ko di tadalan itay lakay. Anya nga, iti kunana. Saan nakanupay ang nakasarita nila kay na? Kasanong arudan na itangay. Lungi tamutan ay iti kalding at tinakaw na di ajujaw. Di ka kadi madanagan lakay. Mayatmat ni Mayla at tumulong. Sa bagay, damat kat din ninanasita awit ni Stayaw. Nga oray ilibak ni Jojo ti aramid na. Naimbag mo't tanagawid kan si ka Jojo. Ay nawaw, anom na ita 2x2 bakay? Agtugaw ka? Ay nawaw, aping kami na ya. Agtugaw ka. Tapag saritaan tati may papan iti kalukwan nga inaramid mo. Anya kalakit di mo tan bakay? Agtugaw ka no, di mo kayat nga disto to'y 2x2 kan ka. Unang, agtugaw akong. Pudno ka di asikatin ng takaw iti kalding da Kapitana, ha? No kasta, kalding gayam da Kapitana ray chay. Apay adi ka sumungbat? Ay, awan amok di tabakay. Anok kumati kalding danay. Adda nakakita kan ka. Asino may? Ni Nana Sita. Ti ko na kanyak. Adda guyod-guyod mo akalding idinapalabas alawas. Patpatsiyamot ni Nana Sita kit bakit na jay. Nakapsuta yun ti panagkita na jay bakit. Aniya nga, iti ko na ni Julia o may anak ka o. Imbaga na ka na, iti pudnokin ka. Ilibak na nga ron tatang. Saan ka nung nga iso tinagtakaw iti kalding da Kapitana? Amuyo pa iti kunana. Nakapsut ka no ti mata ni Nana Sita. Amangan no ipagarup na lang an ni Jojo tay nakita na nga oray saan mat. Uy, bakit ni Sita? Hanggang napigsalat tama na iti mata na. Day tamat ti paglaingan ni Jojo tatang. Ti aglibak. Apay nga may nga awan manaknakam na yata. Binulan samat nga iso ti isyaw dito'y barangay tayaw. Katwan matatang. Binulan nga iso ti tapuan dito'y lugar tayo no may papan iti kalukwan. Syakto pa yan ti mababain kadag iti kabarangayan tayo. Ang basol mo matlaan. Iti kadaw tinagdaton kan ka ijay. Isupay lang matipinilay. Kumusta nga'y Mayla? Nakasaritam ka din ti asawam? Wen Kapitana. Nasayaat mo't no kasta. Kat, nagpudno ka din? Saan pa'y nga ron Kapitana? Saan ka nung nga iso tinagtakaw? Amuna ka din nga da nakakitakin kwa na? Inbagak mat. Ngam tisungbat na. Bakutan ka no ni Nana Sita. Nakapsutan ti panagkita na. Iso adakkel ti posibilidad na saan ni Jojo tinakita na. No kasta, marigatan tayo nga rod amang sapul iti agtatakaw. Aramidan tayo ti amin. Tapno maduktalan tayo ti pudno Kapitana. Rumbang lang nga agsungbat. No asino man dayta nga agtatakaw. Mabiit man lang, Mayla. Ada na patag nga ibagakan ka. Anya day Nana Sita. Ada na tibker nga ebidensya tayo. Ay nawaw, saan kayo maawatan, Nana Sita? Ay am-amom ni Alex. Wen, apay ni Alex, Nana? Ada kinkwa na ti ebidensya. Anila kay mo tinagtakaw iti kalding da Kapitana. No kasta, nas ka na makasaritak ni Alex. Awan, mapan kay tayan na. Adakin kwa na ti video, kanladawan amang ipanagnag apod na ti bagbagak. Agyaman naklaunay, Nana.
Itangad dan ebidensya, saanan ang makapaglibak pa'y dayjay at Jojo. Mamin, ano ka nga ibagakkan ka? Asaan ang sakti ng takaw iti kalding da kapitana? Bakit? Nangalaam nga ron iti sugat iti rupa kung tumang mo idi na minsan anagawid ka. Saan nga agbala ni Nana Sita? Kan napigsapay laang ti panagkita dayjay. Ay nawaw, bakit ang radya ko naklangarudan? Ang mga ipagarup na lang nga sakti nakita na nga oras saan mo. Saan laang ani Nana Sita ti witness iti naramid mo? Ha? Adda ni Alex amang ipanagnag apudno ti bagbagan ni Nana Sita. Apay ngamin aya, apat patyam na kita at tao bakit? Adda video kan ladawan nga impakita na kanya. Kaya't mo ka di makita, ha? No nakapaglibak ka idi tabakatan ni Nana Sita witness. Saan kan makapaglibak ita taaddan video lakay? Tumakder kan, tamapantay ti ayan da kapitana itamat laang. Jakmat amma kalding gayam da kapitana dayjay bakit? Kalding man da kapitana wenno saan, kamalilat ta tinaramid mo. Ala, agawa am ti tumakder dita. Pang-asim ta, i-delete mo dahi ta video bakit? Ay saan? Ebidensya da ito'y. Tapno saan ka makapaglibak? Ipalubos mo ka dahi, may babain ti asawam. No iso ti pagnak ma'am, apay kit din asaan? Pang-asim ka di, bakit? Tumakder ka dita, wenno awagak ni kapitana, taumay da kasukunan dito'y balay. Anya nga, itilang sasaritaan nyo ka na kapitana, may anak ka. Imbaglaangan ata nagpaariglo da, tatang. Lukas ta, ada bayadan yaw. Bayadan mo't ni Jojo, ah. Bayadan na, ti kalding at tinakaw na. Una yun, dahil sa manugang. Awan samot ang tinasayar nga aramid na. Pasig mo't apakaibabainan ti pamilya tayaw. Awan nga ron, tatang. Luapay nga men nga iso ti pinilim. Anya nga ita, sakit ti ulo mo't ti ipapainakin ka. Shhh! Tangiwat yu, tatang. Amangan numangag ni Jojo. Ad-ada nga umadayo tirik na nakada kayo no kastalaang. Oray, basol na matlaang. Yak kaya ti manugang agtatakaw kunak lang aruray. Oh, apay akasta tilangam Jojo. Gusto ni tatang, bakit? No kasta, nangag mo ti saritaan mi ka ni tatang. Uy, basol ko matlaang. Basol ko, no apay nga dayo tirik na ni tatang mo kanya. Kasdya talaga ni tatang, no dakas ti aramid mo. Prangka da dya tao lakay. Aglalo ita, tadamanan inaramid mo, apakay babay ng ti pamilya tayo. Ikarik bakit, agbalbaliw akong. Iti kasta, saan nakakaguran ni tatang mo? Rumbang laang nga ipanagnak mo, apod no ang nagbalbaliw kan. Tano saan? Sinaan ka na talaga. Aramidag ti amin, tapno sana mapasamak na ita, bakit? Manipo dita, isardang ko ti panagtaktakaw ko. Promise, bakit? Ay kat aramidam di ka agpatingga iti sa ulaang. Ay nawaw! Liklikam ti dakas nga aramid, tapno mayadayo ka iti mabalin apakay sagmakam. Iti kasta, maragsakan met ti katugangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.